Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, tubayikaze kandi muri kino kiganiro cyariwe guhimbaza Imana gutazira. Mu kiganiro cy'uno munsi rero nk'uko muziko uwo muri kumwe na Jonya ni Protect turakingiwe, ariko kandi ku rundi ruhande mba ndi kumwe na Wizobi hariya nyuma ya marido, ari kumwe ariko arimenyereza avuga ati turaraba tubereze ijisho hano, rabisha mu cisho, mundabisha mu cisho nyene nk'uko nyene ijisho nzoribone nakajya kaborongo kindahandi nakabone, ariko nanyoye akantu nikatukura kujena nakanonera ya mitobe yakonika ike banuze hajya mwite niwe nanuze nukora muri kino kiganiro sinza kwandika nyine uko maze kuvuga ko turi kumwe na Wizobi, ariko kandi ku rundi ruhande nza kwandika kumwe n'abaririmbyi canke babandi dusanzwe dukorana mu buryo bwo guhimbaza no gutazira, kandi tugaruka dutanga n'impanuro kuri abana bariya babazi dusavye. Ubu turi kumwe hano imbere yuko dutangura twakirane hafi yanje hano hari Sofoni ngenda kuri yo tukuramutse amahoro y'Imana. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Sofoni tukuramutse amahoro y'Imana. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane nawe. Imana ijwi ryateye rivyibuha mwana. Aravuga ukumva ibanganiriye ujya uduki oya nta banga ririmo ahubwo no gukura gusa. Asante sana. Nuko tukwikaze muri uno mwanya wariwe guhimbaza no gutazira. Murakoze cyane. Asante sana. Tuzakuba turi kumwe na Solange tukuramutse nawe. Shalom. Nuko Iva tukuramutse nawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Gigi Gilene nawe tukuramutse. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Tuzakuba turi kumwe na Lydia hariya, Lydia tukuramutse nawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Tuzakuba turi kumwe na Ndeni mama Martine. Mahoro. Meze neza. Ndashima. Asante sana. Tuzakuba kandi turi kumwe na Eliane nawe tukuramutse. Mahoro cyane. Meze neza nawe. Ndashima. Asante sana. Tuzakuba kandi turi kumwe na Nana tuvavye amahoro neza. Amahoro. Nawe umeze neza. Asante sana. Nuko naba tuzakuba duteramanye muri kino kiganiro cyacu cuno munsi, ariko kandi nawe uraza kumutumira wacu twandike muri comment utubwire indirimbo zaguhimbaye wumva ko wifuza ko tugusubiriramwo, tuzoca tuza hano kugira ngo dushobore kuzigusubiriramwo atangorane n'imwe. Nuko ariko kandi reka turamutse abaje kudukurikirana, dutarike ibiganza twabwire tuti shalom. Nuko reka uno mwanya ncende kuravura ndayerekeza hariya kwa Iva kugira ngo ashobore kutuyobora muri uno mwanya. Iva ikaze. Murakoze cyane. Turagushimiye wowe wemeye ko tugera muri iki kibanza, niwagira icyubahiro cyawe Yesu. Rero mwami twikonagize n'amavuta yawe Mwami, turakwinginze hejuru yacu ugurura ibirere byiza abana bawe, ibyo tuvuga ibyo dukora Mwami bize kuba ari byiza Mwami, uzokoze Yesu. Tuze kwasa n'abari wivugira urakoze Mwami. Amaraso ya Yesu nazigera shimfaraga.
Haleluya. Nazigera ashibaraga.
ya Yesu azigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu azigera ashira imbaraga amaraso amaraso yawe nazigera ashira imbaraga mwawe habe namba nazigera ashira imbaraga mushobora byose iringiro ko imbere yawe kubihamya mu izina rya Yesu nazigera ashira haracyari ibyiringiro wino winjire Satese
twari kumwe duhimbaza Imana muri adoration. Imana ibamezagirire cyane. Amen. Hallelujah. Tuni nagomba tirimba karirimbo kavuga ngo amarira urira cyangwa se ibibazo ufise ibwo buhamya bwawe bw'ejo cyangwa se niyo naye yawe yejo mu kirundi cyiza. Amen. Kuko hari byinshi wanyuzemo, hari byinshi twanyuzemo bitari byiza, ariko uno munsi turi mu muhezagiro w'Imana kuba wisanze ngaha. Ni iby'agaciro ku buzima bwawe. Amarira urira nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Nako
Haleluya. Urashobora gutambira Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Yeah. Urashobora gutambira mu izina rya Yesu Kristo. Urashobora gutambira Imana. Turashobora kugenda mu mbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amarirurira urira none nibo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Amarira urira none nibo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe.
nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufise none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe Tuna kutambira Imana yacu ya no muzumvitsa amarira no muzumvitsa ibibazo ariko hari Imana mw'ijuru ya tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe abo twari kumwe Imana ibampera umugisha nuko nawe Imana iguha umugisha nabo twari kumwe mubo mwari kumwe nanje ndimwo nanje ndawakiriye amen nuko reka tuje dushimira mwebwe twateramanye mwebwe twabanye kuva mu ntango ya kino kiganiro cariwe guhimbaza no gutazira kino gice ni hano tugisoterereye ariko kandi akaryoshe niko kadahora mwitama twebwe turakamana naha nyene muri Transvision Ministry TV shimira wisopi hariya inyuma y'amasanamu n'uwo bafatanije uyu munsi nzomubabwira hanyuma kubanza mubabwira nzaza no kuguruka inkoko mbire bano bantu nikaraba tuje ku meza hanyuma tubabwire ko ari umuntu maze iminsi hari inyuma y'amarito nuko dushimire mwe mwese dukurikiranye reka dusezere tubipfuriza kugira ibihe byiza tuvuga tuti bye bye Ciao, ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.